Mr. Jimmy Fernandez. Smart Telecommunications, Mrs. Helen Moore, Dr. Angelo Pijuan, Dr. Maria Mrs. Linda Tordesillas, Mr. Eduardo Tan, Miss Edina Coqui, Mr. Voltaire A. Arzadon, Dr. Prudencio and Dr. Gregoria Villaflor, Mr. Nelson Lim, Mr. Danny and Mrs. Gloria Beltran, Dr. Arthur Saxon, Mrs. Emma Castro, Miss Rosalinda A. De Venecia, Dr. Edna Cornel Rosales, Mr. Nelson Soto, Mr. and Mrs. Joseph Alcanzado, Dr.